Siyabonga Ngonyama. Okay, ikhulu sathi ke ukuthi sizobuyela kulento yeLumbo. Angifuni ukuthi uyikhe phezulu, ufuna ukuthi usicale phansi. Sitshele ukuthi iLumbo yini, zingozi kangakanani, lokuthi ubaba la ekhaya usiza abantu kanjani abanenkinga yeLumbo. Ilumbo khehla sikhuluma ngento vele esuke ikhandiwe. Ngazi noma khehla ngizwa kahle. Uma sikhuluma ngeLumbo sikhuluma ngento esuke yakhiwe. Uma sikhuluma ngeLumbo kuyenzeka omunye umuntu ilumba lithole kumuntu ade ethi ukuphilisana naye. Alithole libe ngaphakathi kuyena. Umtholo omunye lithi isisami siyavuvukala noma la ngaphakathi kunento ehamba ngathi zinyoka. Ihlobo lelumbo lelo elifuna mase lilasha futhi uphinde umuntu alijulele ukuthi angalapha kanjani. Uma lalo lolumbo kanjalo nje kunohlobo lenyoka olithathayo ulifaka ebhodweni iphila inyoka le uyifaka emlilweni uvala isivalo. Lenyoka ufuna ihlanze ikelemu. Lezi ikelemu yizona ufuna uyithathe ulaphe ngazo lo muntu. Ilumbo yinto nje ehlukahlukene likhona ilumbo elikhandwayo. Umuntu mhlabe ashawe ekhanda unogwaja. Unogwaja isilwane. Ugcatshwe kwenziwe ilumbo. Kunelumbo elithola umuntu avuvukala isisu. Ngekho unogwaja kusene uvuka uhlala ugijima. Kenyakaza ngaphakathi esiswini. Kanti le lumbo balikhande wena basebenza unogwaja. So sakubiza ukuthi ke kube nomuntu ozokwazi ubuhlakani afike ayijule ngoba vele ilumbo alilashwe nombane. Alilashwe nombane ngoba abantu abaningi manje sebaqala balapha from egubhini. Imithi eminingi abazange baqala bayifunde. So ilumbo lifuna umuntu oyazi injulo yomuntu ukuthi kufuna ngenzeni ukuze ngizokwazi ukulapha lento ekuthiwa ilumbo. So mayenziwa ke kufuna uvale le nto phela ukuthi isilwane emazivuka sinyakaza esiswini sakhe sisikhukhumali. Kufuna ukuvala nokwenza indlela ukuthi ngayivala kanjani le yanto. Into ejulile lento le or into ekhandela simple. Ilumbo lijulile likhande nombane. Uyangizwa mangithi mina uma ulapha elinye kufuneka uthathe inyoka ephila kunohlobo lenyoka olithatha ulifaka epanini uvale ipani ubeke estofini uvale kufuna lenyoka lokuyishi iphenduka iyozihlanza ikelemu. Lezi ikelemu sithatha nazo sebenze zomuthi ofuna ulaphele umuntu amalumbo. Cool. No. So manje sometimes thola umuntu athi no bengisesibhedlela bathi i-growth iyabahlula nabo esibhedlela. Akusiyo vele yabona into yesintu eyenziwa ngokwesintu angeke khehla bayilapha esibhedlela. Uyazi amthola umuntu kuthiwa usezophuma ubomvu ngenxa yelumbo. Omunye umuntu uyashawa ngelumbo indoda ishawa impela esidodeni sayo. Mawushawa ngelumbo into ingabulala khehla. Izidoda zivukala sibe singaka ngenxa yelumbo lithole uma ungena wathola ukuthi kunelumbo elapha. Ngoba khona abantu abathanda ungena emzini yabantu kanti umuntu ufaka ukhiye wakhe. Uma ufaka ukhiye awunawo ukhiye okuvula wena emzini womuntu. Uzama ungena uyafohla wena. Sofika uyabambeka. Umuntu ubuye umuzi wakhe. So manje ngizwa sometimes bathi if for example ilumbo belikhona for a long time and awuphuthumanga for example kufanele uphuthume kusase 8 kunjani but uthola ukuthi inyanga ethi hayi mina angisakhona ukulapha lento le. Uyabona kwase thina seyihlala isikhathi eside ingaba kanjalo nakuwe. Thina inyanga khehla uma ungena kufuna mali khulumize ukuthi lo muntu vele usezofa ngenzeka afelele ekhaya. Awuzama ukuthi umxoxe. Ufuna umtshela ukuthi hayi sekulate. Njengoba nina niqale nabheka inyangeni yemonto ezu20 nabheka inyangeni yemonto ezu8 nase nibuye nina Ngonyama senihambe nehamba nagcina kimi kanti kube nisukume early bengizonilapha mina. Kuyenzeka phela abantu bahambe badrive bese mhlawumbe bethola wena egcineni noma becabanga wena egcineni kanti sekulate. Sekufuna umuntu onjalo vele uyamjikisa engaze afike ezandleni zakho sekuthubuya lo muntu kanti bese vele ezofa lo muntu. So vele if bayiyeka lento le kuba nzima ukuthi uyikhiphe wena. Yabona yahlala nje mase kumele sezofa ngaphandle lo muntu uma lithe idlozi cha usazophila ngiyamlapha. Kodwa mase lithe useyahamba angeke ngulaphe mina.
So i-advice yakho because sometimes angithi abantu abayiboni lento hayi man kunento encane la ayihluphi lento ama-signs ukuthi lento lo yilumbo and izoba serious amaphi ama-signs lento umuntu oyindoda yamenza abe nenkinga impela endodeni yakhe noma ngaphakathi usisi sibe buhlungu kungathi khonto ezihambayo nomuntu wesifazane ahanjwe izinto noma wayesithonisa sangasese kungathi siyabola ama-sign akhona lawo kufuna ukuthi kusukume ungayihlali into enjani ngoba ingakubulala uyikhanda ngani wena uyisusa ngani ukuyisusa kahle kufuna ngathi sijule empandeni manje masikhanda masusa leyo nto ekuthiwa ilumbo kuneyibiba efuna futhi uyithole iyibiba zikhanje kuma into eningi ehlukahlukene iyibiba kusuke kufaka ngisho iy'nyoka phakathi kuhlukahlukene okuyinto vele ongeke ngiyikhulume la kodwa ilumbo kufuna ukuthi ujule uwazi umuntu ukuthi uma ngisusa le nto-ke manje kufuna ngazi ukuthi ngisusa vele ngento engazi ukuthi izofika ilapha into iyisuse and uma umkhulu anginceda ngale lumbo le ngizo-charge-wa manje uma sisinceda ngelumbo khehla sizoku-charge kuyohlukana ngokuthi ilumbo lakhe linjani ngoba amalumbo ahlukene kodwa masibona ukuthi ilumbo elidinga ukuthi ngijule uba uma sijula ngomuthi uzofika ngisho komahlaba ekufeni sesikhuluma ngempande-ke lapho omahlaba ekufeni uyifake lento ezokwazi ukuthi uma umuntu umfaka noma umkhothisa igijima iyofika lapha kunemithi yamalumbo vele esebenziswayo ekhothwayo efika ngaphakathi ibulale ubulumbo kuyingcono ukuthi abanye bayathwasa uma sikhuluma ngelumbo even neyibiba masikhuluma ngesibiba samandiya siyangena lapho bayasazi abantu abagaya umuthi kwasibiba samandiya siyangena ngoba yinto vele ekwazi ukushaya amalumbo siphinde sikhulume ngamahlungu akangwane adliwayo nawe ayangena lapho uma kulashwa into engamalumbo siyakuzwa mkhulu siyakuzwa sibongile kulungile ngokusifundisa ngelumbo nobungozi balo-ke kulungile siyabonga-ke ungayivala ngokuthini manje into engingayisho kubantu unyaka nje obuqalile ingodlungudla ikhona eJimestini eDelmo Park lapha nje mawuthi with deep road number 21 ikhona ingodlungudlu kuyofika funa khona uma ufika esigodlweni uzoyithola into eyifunayo ngoba ngithe kubantu abasuka unyaka usaqala ukhona kumuntu ngoba konke ufuna ukuyilungisa ingodlungudlu ngifuna abantu bangamanga isebenzela endaweni ezikwata camp emkhukhwini okuyindawo engisebenzela kuyona vele okuyindawo yami ingodlungudlu la ehlala khona asikudingi la ngihlala khona ngathi ndoze emsebenzini yikho nginendawo yokuthi ngisebenze la ngihlala khona endlini ephezulu kukwama ufunakala wena sidibane esigodlweni la esisebenzela khona so ngifuna ukubeka kuba labantu ingodlungudlu inomuzi nala ikhona futhi inezindle egoli eJimestini iphinde ibe indawo yokusebenzela lapha kodwa ungadingi wena ngoba lokho ngibekela abantu kunabantu abane-attitude afika umuntu uma efika abone ukuthi hey kukanjela uthola ukuthi lo muntu kwaseGoli uhlala endlini yomqasho ekhaya kanandla ufika manje efikile ekhaya alalise nabafana so ikhona into enjalo yonke ufuna abantu bayifunda uma selapha mothi nabo ngokwazi ukuthi kudala besifika inyanga oyibheka emakhaya emzini wasemfuleni uyofuna inyanga endaweni esabusayo yilapho uthola khona into yokuphila sibongile Nisale kahle. Siyathanda kakhulu. Ngiyamthanda nezo.